pozdravljeni, z novim letom začenjamo z novim sklopom mladinskih oddaj. Videli boste, kaj se dogaja v Krškem in okolici. Udobno se namestite in uživajte. Risanka za najmlajše, preden morajo v posteljo. Ustvarili so jo v videokrožku na osnovni šoli Leskovec. Did you get my Dragon Ball? No, I forgot it. Then die. Final floor. Kamehameha! No! Boom! No! Next time bring it to me. V Sevnici se počasi razvija lutkovna scena. Poglejte si, kaj lahko grajsko lutkovno gledališče ponudi Sevnici skozi lutke. Gledališče lutkovno smo začeli na Svetovni dan lutk 21. marca pred 3 leti, to je 2010. Definitivno, zdaj smo ena taki majhen tim. On je en umetniški vodja, jaz sem pa drugi. Na koncu, ko je predstava, jaz pa igram. Igramo tako, da osim lutke, igralci tudi naznačimo z različnimi kapami, naznačimo različne osebe, ne? Tako damo kapo in smo že oseba. Pol pa je on tukaj, kjer se daje rešitve za scenografijo in za lutke. Kreacija se začne v bistvu v glavi, ne. Ko je začela ideja o tej predstavi, tudi začel razmišljati. Torej, z ženo smo se zmenila, katere lutke bojo, kaj morajo delati. Če začnemo krpati mali lutki, mogel sem zelo inovativno preko sklepe narediti, ne. Tukaj je pa potreba, da en igralec animira 2 ali več lutk, ne. Spužva je osnova, ne, je osnova, tudi dobi mehko obliko, in kaj lahko vse dela, ne. To je šansa spužve, ko jo recimo drugi materiali nimajo. Da recimo ti narediš to, ne, narediš to. To je pa to, ne, to. Itak smo par, tako da je naše življenje je skozi prepleteno z lutkami in z pogovorom o lutkarstvu. V Sevnici tako je, rekel, kultura, rekel, bolj redko pride k nam in smo se odločili, da bomo lutkarstvo razvili na malo višji nivo, če se bo dalo, in tako so se začeli s tem ukvarjati. Ampak veliko treba marketinški delati, vidimo, da tukaj se zelo moramo angažirati, da ljudje sploh zvejo, da pridejo, tako čez tej projekt sanjamo o grajski lutki, tako da jih likovno ozaveščamo, kaj se znajo lutki oziroma kako poznajo lutko. Drugo, da imamo delavnice brezplačne, da tudi gremo na šole, v vrtce. In to je vseslovenski projekt, da smo povabili k sodelovanju te lokalne šole, regionalne, da igramo pa po celi Sloveniji. Tako da počas onako infiltriramo se recimo, da bi lutka postala en medij v vzgoji in izobraževanju, da bi se uporabljala vsak dan. Ta predstava Grdi raček je predstava atmosfere, predstava, koja tretira problematiko drugačnosti, problematiko iskanja enega svoje poti v življenju in vsak od nas verjetno pride v eno fazo, ko se počuti kot grdi raček. Torej pa taka nežna lutka mi je pa tako, jaz sem rad drugačen, tudi jaz sem malo drugačen od ostalih in mi je, evo ga, lahko greš tako, ne, evo ga. Zdaj so po 3 letih recimo, da so že slišali o nama, ne, sploh naše področje in tako. Upam, da se bomo razvili, da bo več interesa tudi pri mladih in da vzgojimo en dober lutkovni kader, ki bo držal eno kvalitetno gledališče lutkovno v Sevnici, ne, tako to bi bilo, bi rekel, naša želja in mogoče nam uspe, bomo videli, ne. Ideje mi vedno laufajo, torej ni, da se zdaj pa užgem, ne, torej zdaj imam že v glavi ideje za naslednje predstave, tako da je to linearen, kontinuiran proces, ne.
Poglejmo, kako evropski prostovoljci preživijo čas v MC-ju Krško. Funny when to see the first sentences that I wrote, because I already know now that I had a completely wrong expectation. Yeah, we are interesting family. Macedonia, little Bartur here from south, east. Totally different culture than here. Then you have a young boy from 18 years old from Germany. We're all working in MC, and we're differently happy with this. I like MC, yes. Good hostel, yes. Only hostel and collective and people, you know. It's happy people. What I have EVS program, yes. I have 3 versions. Go to Ljubljana, or go to Marseille, Paris, or go to Krško, Slovenia, you know. But I didn't care very much where I went, so I was totally surprised by Krško, small town. Through the week, I am in Krško. I work. Mostly in MC, I stay. I like small city, slowly people. I like small city, but not small. Not very small, yes. Yes, I feel like I'm in jail because I'm pretty much limited. I work and live in the same place. You have freedom, you are not in jail. Freedom! The good thing is that even if it's a small town, it's easy to reach every place where you want to go. I usually use the weekends to get outside of Krško. Ljutomer, Maribor. And Ljubljana a few times. Yeah, I like it. This is a very, very nice city, you know? It's lovely. It's like adrenaline shot. There are people actually on the streets, you know? In Krško you don't see that. How are you in Krško? My day in Krško, it's no very interesting, you know, I don't know. The 10 MC commandments. Man is born tired, he loves his bed as much as himself. The good thing about my work is that I've got a lot of freedom of what I want to do in MC. I have the freedom to choose my own projects. And one of them is video editing, which I'm doing right now. And I can use this free time to get to do the things that I like to do, like dancing or learning, teaching German. Well, in the beginning I wrote a lot because I had not so much to do and I was still a bit lost here, but then it grew more and more rare when I found my way in here. Discovering with my courses, with my German course, the dancing course and so on, they're actually some motivated people, and for them it's really worth doing it. When you have someone, it can be very interesting work. Much to survive the next 3 months, to learn Slovenian, and to go home with a good feeling that I had some good experience. Well, most of the time when I was in some really nice place or something and I come back to Krško, I'm a little bit depressed, and then I have to go back to my everyday routine in this small grey town. Back to life. Back to life. I cannot sing with reality. Hey, another EPS, how is your EPS experience in Ljubljana?
TVS experience in Ljubljana? Very good, very nice, and I recommend everybody. Naša četica koraka je projekt moderne galerije iz Ljubljane. Snežaki so v njem sodelovali tudi v Sevnici. Smo se združili tako kot v Ljubljani, pravzaprav 3, mogoče še več neprofitnih organizacij, ki se ukvarjamo s takimi zadevami in smo podprli in se priključili večji akciji moderne galerije, ki vsi poznajo pod imenom Naša četica koraka. Dobrega svega, pa nismo imeli že 10 let. Na zadnje smo. Odziv je kar dober, ker ljudje kar prihajajo in delajo snežakce. Nekaj smo celo kar danes poslali vabila in so se ful fajn odzvali. Ko smo opazili ta poziv, da pač damo na kulturnem področju, se pridružimo splošnemu, bi rekel, mnenju ali pa atmosferi v naši državi. Zbuditi v ljudeh upanje in nove rešitve in tako naprej, glede na situacijo, v kateri smo. Tako da je kot neka taka civilna iniciativa, udarniška akcija, ampak bolj na tak luškan način. To pa hran! V tokratni akciji smo vključeni Lutkovno gledališče Sevnica, Zavod KNOF oziroma in Zavod Kura. Modrčke? Imaš kakšen modrček? Prav ni pol eko, ne? Ne, ni eko. Odločite se. Se imajo fanke v eko. Tole pa je eko. Čakaj, kad bomo dali tistega pa? Se lahko. Do enih danes. Snežaki pa, dokler se bodo nastopili. Je pa pol še planirana razstava teh sporočil, ki jih oddajajo, pač da lahko še pol napišejo, kaj vsak snežak pomeni, najbolj bo v Ljubljani pol v moderni galeriji razstavljeno to. Denajo pečeti zem, Kristina Petraven. Torej naša četica koraka, strumno in veselo, glej ga možaka snežaka, ne? Tako. Sem z eno palčko bi mogla. Jaz se imaš tam vejce, hvala. Poglejmo si Anin portret o Kati, mladi ustvarjalki iz Krškega. Zadnjič pa je ena punca vprašala, kaj je tista stvar, ki sem se jo naučila vse po zadnjih nekaj mesecih, ko se bolj intenzivno oziroma pač, ko študiram film. Sem mi pač rekla, da sem mogoče dojela zdaj, da vem, da vedno delam vse narobe, ampak da je pač to moj nekako prav. Se pravi, I'm doing it wrong, but it's alright. To ne pomeni, da pač nočem poznati pravil ali pa da jih zaničujem ali pa da pač se ne strinjam z njimi, ampak da pač ne morem vedno iti po tej poti, kot ne bi bilo prav, da grem. Verjetno pač lahko rečem samo to, da sta moji strasti film pa glasba.
kamero govori. Ne, on v svojo kamero govori, a veš, mi snemamo njega, medtem ko on snema. Ena skozi srednji moškega z vrečko prvič. Stop. Stop. Dajmo še enkrat. Andrej, rači si tukaj, daj. Ne, kulim. Dobro. Peče. Ton. Peče. Ena skozi bližnji smeh prvič. Akcija. The genre is gangsta geisha. Pust me! Če nekaj bom razbal, jaz bom tebe razbal! Se poslam. A ja, ti poslu? Bum! 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 Stop! Dej še enkrat ne, on not pride pa on... Ej, Dušan! Dej peti še enkrat noter! I cannot say like an ideal movie consists of sunsets and golden cut and I don't know, some really HD camera or something like that. Because it just has to work all together. The visual part and the emotional part and the story. Se pravi, zdaj pa če tako greste lepo tam in pa ko ga boste videla, se ustavite in pač imate tisto rent. In da je to res nekaj, kar me čist odpelje in je pač to res tisto nekaj, kar čutim in rad delam s srcem. Z neko iskrivostjo in igrivostjo. It has that childish feeling, that naive and the girly stuff, and it has that swag or something. Maybe I do it subconsciously, but yeah, of course. I mean, because the lyrics and everything are really like just the personal stuff that I haven't heard anywhere else, and they just come through. Yeah, they just come. To je to za danes. Hvala za danes. Dispozicije dobite pri Katarini. Se vidimo jutri. Kosilo še v menzi ostalo in adijo.
what's your main expectation from future for now? I don't really have any expectations for the future. I'm not like, future, you should give this, that. I'm just like, I'm really looking forward to future. Like Kanye West says, I'm living in the future, so the present is my past. I like future. Ja sam tvoja kukla, ja sam tvoja kuklička, ja sam tvoja kukla, ja sam tvoja kukla. Ja sam tvoja kukla, ja sam tvoja kuklička, ja sam tvoja kukla. Ja sam tvoja kukla, ja sam tvoja kuklička, ja sam tvoja kukla. Ja sam tvoja kukla, ja sam tvoja kukla, ja sam tvoja kuklička. Ja sam tvoja kukla, tvoja kukla. Štiri nove prostovoljke so prišle v DZMP. Po nekaj dneh so doživele presenečenje v njihovem domu. What? Yeah. Huh? You're almost dead. Oui, c'est clair. A big dick! That's it, I'm in stop. Red wine, why not? No, fuck. But it's alive. Wow. It's alive! I think he is tired. I think he should have some he has a sleep bed, now. so Yeah, it's yeah, okay. he does. Good night. Have some rest. Good night. Good night. Please return my summer love.
konec pa še 3 filmčki prostovoljki iz Španije in Francije ter njihov prvi vtis o Krškem. ¿Queréis saber cuáles son mis impresiones sobre Krško? Toma de la razón, bebe la calle, fragua la mente, venta que el río. Yo sé que un día Heidi, Pedro y sus cabras bajarán corriendo por las montañas de Krško. Aquí todas las cosas son muy rurales, muy idílicas, pero para mí Krško tiene un bonito paisaje. Me gusta ver las montañas desde mi ventana. Arrumacos desnudos, inertes y eternos adornando la ventana donde asoman las calaveras. Las gotas resbalan hacia arriba por el cristal y retoman su ciclo hacia las nubes. Y donde se cimenta el guiñar de los ojos los deseos terrenales. La vida en Krško es muy calmada, pero algo extraño ocurre en este pequeño pueblo. No hay personas en la calle o en los bares. No hay animales como gatos, perros o pájaros. Tan solo, en Krško hay muchos coches y muchos supermercados. Eso es todo. Pero yo sé que en este pueblo yo me voy a divertir y voy a aprender mucho. Así que, bienvenido. Sopla el aire de poniente, los balcones con su vestido, tocando palmas todos los amores. Krško. Krško? Krško. Krško? Krško. 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 C'est bon, vous avez saisi? On dit Krško. Krško. Et Krško, c'est en Slovénie, pas ici, ni ici, mais là. Voici une petite carte avec les points stratégiques à retenir. Ici, le bureau, le kebab et la station-service ouvert 24h sur 24. Par là, c'est les magasins et par là, c'est le centre-ville. Bon, maintenant je vous emmène faire un petit tour. Ça commence souvent comme ça. Une route, des voitures, et puis on marche, en ce moment, dans la neige. Après ça, il y a des ponts. Des ponts. Une vieille usine. Une centrale nucléaire. Un sacré paysage, quoi. Ils disent que ça ressemble un peu à Twin Peaks, cette ville. Je vais essayer de pas finir comme Laura Palmer. Bon, des fois, en marchant, on croise des trucs assez rigolos, genre des publicités.
Il y en a des comme ça, des comme ça. Bref, il y en a beaucoup. Et ma préférée, attention, celle-là. Bon, et puis des fois, à force de marcher, on trouve le centre-ville. J'ai mis du temps quand même. Et maintenant, place aux stars de la neige, les bonhommes de neige. Bon, il y en a des vachement plus réussis que d'autres. On a essayé d'en faire un dans notre jardin. On y a mis tout notre cœur, mais... ça a fini comme ça. Notre pénis de neige. Ça, c'était le lendemain. Et ça, c'est 2 jours après. Il y a des soirs où on s'amuse quand même. On invente des mots. Il y a des spécialistes. Not even a big Tracy can understand. Big who? Big riser? Tracy. Tracy? Tracy. Tracy. Yeah, I mean, it's Tracy. Tracy, not, it's Tracy. Tracy. What's Tracy? Crazy. 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 Crazy, it's Tracy. Trendy, Tracy. It's a mix, I think, between trendy. Et bien sûr, la journée, on travaille. Et en ce moment, en Slovénie, c'est la révolution. Le but étant de mettre le gouvernement dehors et de changer le système politique. Et ça donne des joyeuses manifestations à base de performances artistiques et de musiciens. Enfin bref, on ferait bien d'en prendre un peu de la graine. Et ça, c'est mes colocs. But you don't sing correctly. Wait. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Et ça, c'est nos Spanish Girls. Voilà, c'est fini. Ciao, ciao. Karsko, Kersko, Krask. ¿Pero cómo se llama este sitio? Érase una vez una chica de Madrid que decidió dar un giro a su vida y caminar en una nueva dirección. Caminó tanto que llegó a un lugar muy lejano. Allí se dio cuenta de que todo era diferente, incluso el cielo. Con tanta nieve, pensó que quedaría atrapada allí para siempre. Incluso atrapada en el tiempo. Aquello parecía un pueblo fantasma. ¿Dónde se ha metido todo el mundo?, se preguntaba una y otra vez. ¡Un perro! Parece que hay vida en Kersko. Aunque por las calles no se veía a mucha gente, ni había niños en el parque,
Parecía que de hambre no se iba a morir, quizá de aburrimiento. Los días iban pasando, lentos, pero poco a poco comenzó a haber gente y más gente, y también había gente joven. Incluso tenía un bar enfrente de su casa. Al final, la joven descubrió que aquello empezaba a tener sentido. Y finalmente, encontró su lugar. Welcome. Hello. Oh, welcome, Christina. Ooh, thank you. To bi bilo za danes vse. Se vidimo zopet prihodnji mesec. Do takrat pa uživajte!